Umkhulu wamapolisa waseGwanda ukubeke kwacaca ukuthi abafikayo bephuma kwamanye amazwe bebheke kakhulukazi ezindleleni lapho uma beshayela. Bathi kuba khona ubungozi ezindleleni ikakhulu ngoba izulu lilinengi kangaka kulo mnyaka ka-2025. Ikanti usobhuku omkhulu wasePlumtree uthi yena akulunganga ukuthi abashayeli bashayele bedakiwe noma bephuzile. Ikakhulu kulezi zikhathi ezinzima kangaka, izikhathi zama-holiday, izikhathi zikaDisemba. La